ndagushujeho nteze amatwi muri kano kanya ni wa mwanya mwiza tugiye kumva amakuru y'imikino agiye atandukanye cyane. Wowe uteze amatwi igicano Damatanya TV show, ndakubwira ngo umugoroba mwiza kandi nizere ko umunsi wagenze neza, weekend iri kugenda neza cyane. Tugiye kuraba mu makuru muri Rayon Sport, muri Murera, muri Gikundiro, Isaro ry'i Nyanza. Ayo ni amazina ushobora kwita ikipe ya Rayon Sport kuko ni ikipe yo kugaragaza ko ikomeye kandi ifite icyubahiro tugomba kuyubaha muri kino gihe Rayon Sport imeze neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport yabonye rutahizamu umeze neza, rutahizamu w'igikoko, rutahizamu ufite imbaraga, ufite tekinike, ufite karagiteri zose ziranga umwataka nyawe. Uyu rutahizamu yitwa Sanja Blaya Moses. Uyu ni umukongomani aturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Uyu ni umwataka uje muri Rayon Sport, uje gufatanya na bagenzi be kugira ngo babone ibitego byinshi mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero, uyu mukinnyi aturutse mu ikipe ya Kiyovu Sport, yakinnye shampiyona y'u Rwanda. Uyu ni umukinnyi rwose mwiza wagaragaje urwego, ariko tugiye kureba muri bimwe byamuranze cyangwa se muri bimwe tumuziho uyu mukinnyi. Nabwiye ko icya mbere cyo ni umukongomani nk'uko muri kubibona ku ifoto ye uko biri kugaragara, ni umukongomani. Ikindi afite umupira rwose ku kirenge. Uyu mukinnyi yakinnye shampiyona y'u Rwanda, arayizi 2025-2026. uyu rutahizamu twibuke ko umukino bakinye bwa nyuma na Kiyovu Sport muri shampiyona, rutahizamu yaragiye kuza Rayon Sport gukina Confederation Cup kuko hari igitego yarabashose mu minota ya nyuma, ariko umunyezamu abasha kuwukuramo. Uyu mukinnyi ntabwo azamubagirwa rero. Uyu mukinnyi Rayon Sport imuguze imuvanye muri Kiyovu Sport, asinye Rayon Sport igihe cy'imyaka 2. Uyu mukinnyi muri Kiyovu Sport iyo tubirebye cyangwa se uko amateka ye ari kutubwira cyangwa se uko twamubonye, yakinnye imikino 14 ariko atsinda ibitego 4 byonyine. Urumva ko bamwe batangiye kumushidikanyaho, batangiye kuvuga ngo ni gute umukinnyi bamuzanye nta bigwa afite, nta makipe akomeye. Kuko uyu mukinnyi yo turebe uburyo ki yagiye akina, yakinye mu makipe 2. Nuko twareba ko iyo turebye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, iyo tureba abakinnyi ahantu bagiye baca, tubona ko yakinye mu ikipe yitwa AS Tower ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Niyo makipe turi kubona yakiniye. Urumva ko rero nta bigwi byinshi afite bihambaye, ariko umukinnyi yakinye imikino 19, atsinda ibitego 4, nta assist n'imwe cyangwa se nta mipira yatanze ivamo ibitego turi kureba. Abafana benshi bikomye perezida wa Rayon Sport ngo uyu ntabwo ari umukinnyi, uyu ntabwo ari we mwataka dushaka. Ariko nuko nyine, ariko tuzi neza ko umukinnyi wo mu biganza bya Haringingo Francis Christian abasha kumutwara neza, abasha kumushyira muri munda arimo, akabasha gutsinda cyane. Uyu mukinnyi wahawe amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport, bashaka kumwifashisha kugira ngo bagiye gukina shampiyona, bagiye gukina Super Cup, bagiye gukina Confederation Cup. Umva ko ni umwataka bazifashisha mu buryo bugiye butandukanye. Umva ko rero uyu mwataka Sanja Blaya Moses, uyu ni umukongomani, yasinye ikipe ya Rayon Sport igihe cy'imyaka 2. Bivuze ko Rayon Sport igeze abataka 4. Hari Junior Kameni, hari uyu Moses basinyishije, hari Asman, hari no bita Mubaraka. Umva ko
ni abakinnyi 4 bagomba guhatanira umwanya rwose kugira ngo bawutsinde, ariko twarabonye Junior Kameni niwe ugomba kuba uri ku ruhembe rw'imbere kuko arabarusha cyane. Iyo tugiye mu ikipe ya Rayon Sports rero, ikipe ya Rayon Sports yasinyishije abakinnyi bagera kuri 20, harimo abanyamahanga 15 n'abanyarwanda 5. Urumva ko reka turebe umwe mu rutonde rw'abakinnyi ikipe ya Rayon Sports yasinyishije muri iyi sezo tugiye gutangira. Rayon Sports Junior Kameni bamuzi, yasinyije bita Moderi wa Kibar, yasinyije bita wo bita Isa Jigiba, yasinyije bita Balance Ebenu, yasinyije bita Charles Chiplao, yasinyije bita Ibrahim Jingale. Aba ni abakinnyi abanyamahanga. Bafite Dande Junior, uyu nguyu ni umunyezamu. Afite Muhoza Daniel, yaratweretse akazi kenshi cyane, yavuze kwereka ubushobozi bwe mu Isekafa. Aro bita Antonio Atisokojo, uyu ni umukinnyi yagaragaje urwego rugiye rutandukanye mu buryo mu kibuga, uburyo ki abasha gukadira abakinnyi be bari gukina kandi bagatsinda. Yasinyije bita Nizeyimana Mubaraka, Nkundimana Fabio, wita Mutumano Wakonda, wita Nisingizwe Christian, wita Shuti Didier, wita Ndayishimiye Didier, wita Mohamed Watara. Basinyishije ejo bundi cyane umudefenseur mwiza cyane. Aro bita Mukoni Eli Dinyo, nawe ni bose ejo bundi mu isi ishize nawe baramusinyishije. Hari wita Iradukunda Elitatu, uyu rwose tuze mu kipe Mukura, nawe yatweretse ko ku ruhande rwiwe akina byinshi kandi byiza. Hari bita Zuber Hakizimana, no bita Moise Sanja Blaya, yo basinyishije kandi umva ko n'abakinnyi bagera muri 20. Bamwe bavuga ngo iyi staff ingana gutya, abakinnyi bangana gutya, bizagwana kwa managinga, ariko ikipe ya Rayon Sports irimo irakora ibintu bidasanzwe, irimo irakora kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ibashe kugera ahantu kure hashoboka. Kuko ku kiganiro cy'ejo umuterankunga wa Beka yaravuze ngo turashaka ko Rayon Sports igera kure hashoboka. Intego bafite ni ukugira mu matsinda kugira ngo barebe uburyo ki babona amafaranga agiye atandukanye. Ndumva ari amakuru ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports kugira ngo uwo mugoroba iri makuru mashyashya ari mu ikipe ya Murera, mu ikipe ya Gikundiro, mu ikipe y'Abanyarwanda muri rusange. Ikindi twagaruka nuko ikipe ya Emelec yo mu gihugu cya Sudani yasinyishije Niyomugabo Claude, ikinaga mu ikipe ya AP, yari na kapiteni, agurwa miliyoni 50 z'amadolari. Niyomugabo Claude niyo mafaranga yaguzwe, akajya ahembwa 2,500 by'amadolari umushahara bazaba bamuhemba buri kwezi. Niba ko n'umugabo Claude rero agiye kujya gukina muri shampiyona y'u Rwanda, cyo kongera tumubone umudefenseur mwiza ugaragaza urwego cyangwa se ubasha gutanga akazi ku makipe bagiye bakina, nk'uko biri kugaragara, nk'uko Emelec yagaragaje iryo tangazo ko ariko bimeze. N'umugabo Claude ari mu ikipe ya Emelec yo mu gihugu cya Sudani. Reka tunyarukire mu shampiyona y'Abongereza Premier League. Iyi ni shampiyona yatangiye mu cyumweru cya munsi wo kuwa gatanu. Ikipe ya Arsenal yatsinze ibitego bitatu ikipe ya Coventry City. Kwavuze ko ibitego byatsinzwe na Havertz munota wa 19, ubita Saka munota 23, no bita Odegaard munota 49. Ikipe ya Arsenal ikaba yaratsinze kubera ko ikipe ya Manchester United yatsinze ikipe ya Hull City ibitego 2-0. Byabaje abantu benshi cyane. Uyu munsi rero
nimugoroba undi umukino watangiye saa 12, ikipe ya Bournemouth yatsinze ikipe ya Tottenham ibitego 3-0. Ni umukino wari ukomeye cyane, amakipe menshi yo mu Bwongereza atangiye atsindwa mu buryo butumvikana, kuko n'amakipe tuzi ko akomeye ari atumwe n'amakipe ari akizamuka mu cyiciro cya mbere cyangwa se n'ubundi dusanga ku myanya y'inyuma nko muri shampiyona yashize. Uyu munsi ku cyumweru ikipe ya Brentford yakira ikipe ya Aston Villa, ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Bournemouth, ndetse ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Newcastle. Umva ko ni imikino izasesengura umunsi ku munsi tubabwira uburyo ki rezilita zagaragaye muri iyo mikino. Kugeza ubu ngubu rero hari amakipe atarakina n'ibyo, ariko ikipe ya Arsenal yacyayoboye n'ubundi urutonde rwa shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, imaze gukina umukino umwe, ifite ibitego 3, ifite amanota 3. Ikipe ya Bournemouth ifite umukino umwe, amanota 3, ibitego 3. Umva Aston Villa buryo kuzamura, ariko hari amakipe atarakina umukino wa mbere. Reka twiteke rero uyu munsi wa mbere wa shampiyona y'Abongereza ukuza kurangira, kugira ngo tuzabasengure turebe ese umunsi wa mbere usize iki kuri shampiyona y'Abongereza. Abafana ba Arsenal bavuye bati ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Rayon Sport baragira ngo umubyeyi wabyaye n'umwe, muri no minsi bari kuzamuka cyane ugereranyije n'uko mu myaka yashize byari bimeze. Muri La Liga ni shampiyona y'igihugu cya Espagne, ikipe ya uyu munsi ikipe ya Atletico Madrid yakira ikipe ya Villarreal, Cardiff ikipe ya Racing, Elche ikipe ya Barcelone ku isaha ya 3:30. Kugeza uyu munsi rero shampiyona ya Espagne cyangwa se La Liga, ikipe ya Sevilla irayoboye imikino 2, ibitego 3 ndetse n'amanota 6, ariko hari amakipe atarakina iyi shampiyona nk'ikipe ya Barcelona, ikipe ya Osasuna ni amakipe atarakina, ariko ikipe ya Sevilla niyoboye urutonde rwa shampiyona y'Abongereza. Muri Serie A shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani uyu munsi ikipe ya Juventus yakira ikipe ya Frosinone, ndetse ikipe ya AC Milan yakira ikipe ya Torino. Ni umukino tuzagenda tubabwira tubaramburira uko iki imikino yarangiye. Ligue 1 ni shampiyona y'igihugu cy'Ubufaransa, Lille yakina Angers uyu munsi ku cyumweru. Paris Saint-Germain iraza gukina n'ikipe ya Rennes. Turaza kubabwira ibyavuye muri iyi mikino mu masaha aza kuza. Umva ko rero ni amakuru yaragezweho muri uyu mugoroba, ni amakuru ari kugenda acaracara cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Cyane cyane abafana ba Murera bo bari mu byishimo ko bongeye kubona rutahizamu wabo ukomeye kandi ufite ibigwi. Twizere ko niyajya mu ikipe ya Rayon Sport namara gutangira imyitozo, namara kugera mu kibuga azatwereka urwego ruri hejuru cyane mu buryo butangaje. Urumva ari amakuru yaragezweho muri kano kanya muri uwo mugoroba. Mwakujya no kuri Damascene TV Show, abashyashya mukore subscribe, mukore ukazogera kugira ngo ikiganiro cyacu dushyiraho ujye tukibona mu buryo bwihuse. Ndagushimira ko wabanye nanjye, ndagushimira ko wanjye iminota mike cyane yo gukora kuri imikino agezweho. Ciao ciao.